BJP along Bang Suri hini sosiara datum cepau duntang. Saint Dominic Xavier CBSE School along Keceng Siang Deng Science Fair ke Pamanpon. Citini phai ke Thomarni Nijangkar Bianglong Hamren along BJP asong hin pen mas joining ame Pamanpon. Laso along ong dung atum APHLC ASDC lapen Congress Party pen COC Kar Bianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon party mate BJP a party long cepau dun rinti. Kadok kawe Bang Suri hini sosiatum BJP along cepau dun. Labang so ame along MLA Rup Singh Taron pen lam ke Jaipon ke APHLC a party ke radaphan ke pamang humate ke pacobaya party. Lasonsi son crazy sose radaphan ke pamang hudo lapen Kar Bianglong ansu se cingthur nang jilang pulutang te BJP along wang penon Kar Bianglong ke pacingthur asai klempon rapet nang pusi alang lining Jepon. Puthot CEM pen lam ke jai pon thuke APHLC a party atum article 243 ke pen article 243 jet alam si rada tumaphan ke than chot lahai ke rada tumaphan ke pamang huchot lasikar Bianglong along ke re-election ke dodelo rada tum manghutunang nelo anparta block 1 la pen block 2 aputhak sitame klar dak pen pachini pon si Kar Bianglong along leke inches isita pek pelo. Lasi non ningkan phoapi bothat langso pen chenglok hamdulian towar state highway sitame klempon polapen hamren arong supialong ta me lapen lang towar highway sitame kemesen pen klempon po anchota kalisi hamren along sitame tifu arong supia son thot si der de pin pen paman pon po puta Kar Bianglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang pen than pachini pon sat gaung pen digon terang report Malong News. SLC, ASC, Congress, yang dong SLC kan sih, join dengan lo, apa bang ke, bang Suri ini lah, kalau kita kira sedikit, abang buang dia tuh ini, jadi wakil lo, kalau tim kerja lo, lembran kan, ini apa lo, macam apa lo. Lasi itu pada waktu nama sponsor kalau punya kong konlo lapen ke waktu itu mau party yang itu punya kong bagi lo langsung sih biasa kan dia mau kerja lo cutting juram sayang deh keluar kerja lo hidup kerja lo apa sayang deh kecil dia alang itu ilhi disco difu tiga tahun government ka chariya party la jera bon electron ne ko ban na kham ne pin ka churu la ka government Setelah sa block 1 kan block 2 apa block 1 block 2 ko jana ke na tuma kheklong lo doktor ibu ko bisma ke hai je ka lo je ka bemo to mas sponsor ke lo ne ke la hai nasi Kar Bianglong Autonomous Council so bima ka terai bola si final la bakia la si terai to akan gini tum Kar Bianglong je ko jon yang bong lada yes housing kupon ko je ko jon yang bong kape ka sai ting klem thaklong yi laben morning pen dak si pen sai nge klem ko dia ba yang di office hai endak yes Kar Bianglong district longan lo Kasi des Kar Bianglong district lada government department head sih dengan happen itu state government dan local government dan happen lada 2023 MP election apa 200 bed hospital dan kupon Yen College bong kamu long government Yen College kupon government college lahai tang ini pun sayang dengan klaim bong tapi isi sayang dengan klaim bong dia kamu heklong pola kan bong kacela bukti setelah hamren kan rong jaga tamar bang dia lah saya bang ke non MP election apa morunin ke price potong klaim ni kontraktor ban singkilo MP election tangkang dia kita opposition channel peta hai elong lo ini Kar Bianglong Autonomous Council election lo kurang frota itu BJP itu si
ratung kahai dan militum kama thaba ke 1986 ta movement ko ni ko boycott malom so ko election hot ka manghu thamta ba jene dun kahai lo tahola tumta me thangkar ke lo ino sido ko Karbi Anglong yung si Aching Thu Menji Karbi Anglong Awi Sojan tum yung si Waringawal sa ilong nangi pulote itu hokpe tutuan ini da IPSL situm puno situm puno Kongres tum puno alang tum government abe alang tum chini ji Waringawal sa pida government si puno do scheme Ciklojon Suri Sira Baruini da Pokya Patangka Ciklowang Long Berjita Government CPG Akejo Yasan Edondon Gindongkera Po Lata Government CPG Yemewa Hemso Lata Sorkar CPG Yes Akejo Ikeronta Sorkar CPG Sel Harkev Kuman Kerata Sorkar CPG Sakuri bakuri da sarkar si development account si claim ta government si claim the government ke do party long सब तक claim rap करना कुछ नहीं तुम के रात भर का तुम एरिया तीन कुछ लेना था ओंगदुम abang kuat dia sempat mengajar itu bills state demand committee ko kalau तुम तक ना presiden salomor boy kasih kita mengajar itu mojarian saya kari masih yang cenglo bang suhini sose abang juga kita benar PSLC lapen bills state demand committee Congress East Karbi Anglong district Congress amaiki kalau tak pernah main Karbi Anglong along Dr. Engineer lapen ason nang kiman dolo Voipit sitame scientist nang kiman mate science lapen teknologi hin kachinia phai jum hegason sidalang lasi chitini phai ke thomarni diffus heso ajora long kedo Saint Dominic Tebio CBS sekolah hin pen patir pipon si kecheng siang deng science fair ajamek paman kon Jasemet pet science lapen teknologi hin So now our project is about the domain of the earth. So the domains of the earth are the atmosphere, the lithosphere and the hydrosphere. So let us first talk about the atmosphere. So the combination of gaseous is known as the atmosphere and there are 5 layers. They are the exosphere, thermosphere, so now our project is about the domain of the earth. So the domains of the earth are the atmosphere, the lithosphere and the hydrosphere. So let us first talk about the atmosphere. So the combination of gaseous is known as the atmosphere and there are 5 layers. They are the exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere and the troposphere. So now moving to the next is the lithosphere. The solid portion on which we live is known as the lithosphere and examples are mountains, plateaus, plains. They are one part of the lithosphere. Moving to the next is the hydrosphere. That is waters that covers a large area is known as the hydrosphere and the examples are rivers, oceans, etc. So I conclude from my project that we have chosen this topic because we want to give more knowledge to the people so that they can learn more about the environment. So the main purpose to arrange the science exhibition program here in the school to promote the interest of the students in science and the technology. So as we know, in Karbi Anglong we have lots of engineers, government officials and those who are in higher ranks, but we lack the scientists. And this is the first step to promote the interest of the students in science. We need the scientists in our Karbi Anglong. So from the part of the school, teachers and the staffs, they were making one stage or platform for the students to show off their talents. भारतीय जनता युवा मोर्चा हिनपेन डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव में कांगनिपन चितिनि 5 प्लेयर नि नेजां कार्बि आंलं दंका मुकाम घेलानि बीजेपी आसा हेमालं बीजेवाईएम हिनपेन एग्जीक्यूटिव में इंगनिपन बांसो मेलं बीजेवाईएम नेजां कार्बि आंलं युवा मोर्चा मेफु
Pritom rong pi pen simai charipon bangsa long nijang kari bang long pen long sirkep yuwa morcha tumche tong dun jasemet pet ke bang jilang arani BJP asong la anso se kapang tang ponja putak che than chimom pon padu lason se pini la bangsa me long aluhia man pen MLA Rup Singh Teron MSC Hatsing rong parla pen dima khaso MSC Manjit Naiding atum pen che tong dun si song of harman ke mesen pen ke claim ke dam nang ja putak che than chimom pon padu dongkam mukam pen janta bi report Malong News Pini pia putak suku dak mai kan itu sa. Pini labang latung dak West Karbeng long district committee rajan kita yuwa morcha hin kan situng dak pini national meeting hapano national meeting lama ke tindak Assam state committee kan ada election thing tindak district in meeting donai dua tindak dari PR ni tindak patik kono kasi tumang ke tindak BJYM mate rajan kita yuwa morcha dak district committee executive meeting sidak pini pada kono sudah so ke pedo kono long bang ke pai ke ni tindak tum ni citenai ke cing honai tindak 20 number so I am tadi tongdu tapi tindak Assam State Vice President mate tindak district approval mate di Mahasau tu Mas Council MSC akihai Manjit Naiding lang kita tongdu apa yang dak pas mission pan adi lang kita adi na pilih pan adi tongdu akihai so ceng MSC ke cingong pada jam pendak dan budi pan bangke tindak abon tongdu pen Vice President olah ni ke pen secretary di tuan lang tongdu nasi mon itu mangke iprang koson si jua mocha iklem pon ni koson si party BJP party ka pantang pon ni la so puthak tindak tindak pon si dak tindak long sir kep amon do long sir amon do mission ka sa presence itu kan cengok tindak office bearers tu kan dak kita Dan kevan jiran la pusana mai deng bom lang manang kita. La so meeting do dek pana phi bang ke tindak la ke district executive meeting la so phi bang ke tindak mondol tu pana se direction people ke bang ji abang ke tindak hiru di bang phi bang tindak mondol sirkep la mondol sirkep mungkin la ke mondol executive meeting pada nanti saya dak so thak meeting West Caribbean District আমার ডিস্ট্রিক্ট সভাপতি নির্বাচন প্রোগ্রাম রাখছে প্রোগ্রাম হলো আমার যুব মোর্চার আগন্তুক দিনত কি কাম হ'ব এইবিলাক লৈ আমাৰ CEM ডাঙৰীয়া তুলিৰাম নৱমীৰ কি কাম হৈছে কি ভাল কাম কৰিছে আমাৰ BJP চৰকাৰ আহি কি কি হৈছে এইবিলাকো আমাৰ সৰু সুৰা ডিছকাশ্যন হয় আৰু প্লাছ আমাৰ বেছিভাগ Data kayak itu pasti program loh, lah kayak jawab mocha tuh setiap meeting lo nih kayak ketemu loh, jadi manta ini kemudian misalnya dari mana lo karena apa tuh kan ini ada data petlan apa kan lah, basically ini tuh asam lo iklan mana sih, iklan pun mau pakai jawab mocha dari meeting mata jadi jago, jadi kenang sok, jadi kayak itu sokar tuh. Ada nanti dari sini ya sokar berfokus sokar kan data kita ekonomi ini skim lo mana dua mocha tuh atau dia langsung nak jadi satu sini tenon ada skim tadi tuh kayak seperti bongo sebagai sekolah setan itu people saya kasih apa skim nanti ada lah JMM pada itu sebagai mega pun ada MP kim pun ada dan lo skim apa pakai ahok pakai kim ngai kalang lo kita pakai on kecok ke dapat kita dia kami dalam mulut jadi abang kita pakai sokar long sudah terang ini tapi mungkin upor yang nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta